Ошол үйдүн мынакей сөзүн сүйлөгөн, мынакей энесин көрүп кызын алып, Сүлбайга сулуу келин деп отурат. Андыктан айтканыңыздар Аллахтын кабыл болсун дегенден бирге, апам жолугун салынган, Аллахтын амандыгын тилеп жалган атыңызга тырышкан апамдан сөз баштайлы, апам келиңиз. Yaxşılık versin Kuday. Ondan başka da çocuğum yok edelim. Yaxşılık da verse kendimizlerine yaxşılık. Karşısını göçtürgen Kuday'ıma rahmat olarak kabarara tapşarım. Ömrüm yoklar. Sokaklarına Kuday gayet üstünden deneyimde. Ömrüm yoklar. Саламатсыздар, урматтуу кудалуулар, мына Абил Асел, Курман Бабар болсун, биз аябай чоң кубанычтабыз. Сенин урамында анча адамды чогултуп алып, той өрмөк турбай, аны ойлонбой жүргөн балдар. Ушул ишинде ийгилик болсун. Asırlıkta ortamda layık takayın tımat olsun. Takayın yaxşılıktın üstünde oldular, vakti öğretti oldular. Başından akkalpağın düşpey, Alatoğu'da çoğun görüngen gözümüzde bize. Жақсы, мықты işkerlerden bağlı. Uğurlu bolsa, ömrü uzun bolsun, densoluk için bolsun, asabetler şu uğurluslarda innen tilep kalasana, şunu oday kabul etken bolsun. Var olmalar, bay olmalar. Ondan Norosu oğullarına da çoğurakma, şunday baldardı tarbiyayla öztürüp elin arasına Kırgızstın bir жақсы işker baldarını hoş vergenizlerine çoğurakma. Rahmatullah, barakeldim. Атаның сөзі ақылдың көзі. Андырезіға тоқтар кейінгі отырды сөз құдауызда болсын, ана кекен басқа дей. Абил юбилейіңіз болсын. Албатта балаларым өзінің сұрағын алдарынан болсын, денсаулығына үшін болсын. Құдағайыма рахмат үшін ұлтауаққа сол денсаулықта ömrüne uzun olsun. Çok rahmat. Apçeler, ecekiler, gelinize ulu da tay. Abi Nasıl, gözüm 30 yaş kıvamlık bol. İçine beğenmede bol, içine bol, toyla olsun. Sakayasında, dostlarında, soğanlarının üzerinde, bütçoğanlarının, gençlerinin üstünde жақсы toyun üstünde yürüyor. Tileğin elektriğe, ötürü ıntımaklı olsun, buraya ıntımaklı olsun, önü gelsin, bana doğru olsun, жақсы yiğitlerle yapıyor. Ардактуу, урматтуу Кудагый, тойлорумуз той кылансын, ар дайым ушинтип неберелерден, уулдарыбыздын тойлорун өткөрүп жүрөбүз. Биз ушинтип баардыгыбыз аман эсен жолугуп toylorda жолугалы Кудагый, аман болуңуз, бар болуңуз. Сиздин артыңыздан ушинтип балдарыңыз баары бири-бирин колдоп, ар бирибизди колдоп, ушинтип жактыраган хан сарайга той берип отурушат. Siz aman bolunuz, var bolunuz. Abim, Aselya altından aman boldular, var boldular. Jaman gözden, jaman sözden alыс boldular altından. Özüңөр менен өзүңөр көбөйүп, мынакей Кудагыйдын ушунча эмгегин баалап, барктап, мындан ары дагы жакшы үй-бүлө болдулар. Үлгүлүү үй-бүлөдөн болдулар. Мен ошону тилейм силерге. Чоң рахмат. Жеңем мырдай. Розыca, Алатоğu'da başı büyük gözler kalpakta giygizeyle, kolduğu manaki kamaslарды тапшырайлы, manaki menin de betim japçalpak,
Абилдин бетидagi жапжалпак Роза жегем кийип жатты, кол чабарасында бир ак калпак кылгандар. Тайке деген пир болот деп, Тайкенин сөзүн угайлы, анан Роза жегем ыр менен жыктап алат. Салбастар, Кудагыйлар, şu жерде баарыбыздар чогулуп турган Айбулдин жашынакай жакшылыгына чогулуп турган баарыбыздарга салам. Şu айбулге кааларыбызды чынден сол узун өмүр бакытталай. Айбулге ынтымактуу жакшы биякта айтып кеткендей, эжектерин айтып кеткендей, үлгүлүү үйдөлөрдөн болсун, кийинки кийинкилерге, жаштарга. Ошол неберебиздин сүрөттөр бүт болбосо, кыргыз элине жакшы кереги тараган кийинки кыргыздын жигиттеринен болсун. Кудагыйга чоң рахмат ушу. Жаштар уулдарыбыздарды тарбиялап, улай менен ушу уулдарыбыздардын төртүн отурду чайын сөйлө. Ошондо каалайбыз. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, бар болуңуз. Баарыбыздарга ден соолук тилейм. Канибет өзü ат болуп, кайын журттан ат болуп, канибет жука, içinde Atbaşinski buka, kanibet borkop, içinde narından gelgen torpokta beri-beriyle, ağalar maskan kanatına gülcansın. Roza Çekem atkarusunda akapellalarına birinde doğanlar. Anameze günetse kanatsı yeste, Roza Çekesi arnay kol çalmasınlar ister. Canın yanından kalan kişine sürdüğüm kalan mı? Moraki, Asil, abi, ilgeri, taygeleri, taytar dolaçı ağzımda tulparat geldi bundan. Demir başta bu dağı neberenizke. Demir tulparat. Nemetsin evi. Mındayda moğunday toydu. En kuvanı atkanın emet olup. Balası toy verip atsa. Balası el jiyinip atsa. Neberenin toyun berip atsa. Bu elinin жүрөгүндөй питирдеп турганды. Аны эч ким билбейт да. Ушул тойдун эң бактылуу адамы, ең өсүргө көйнөгүнө батын албай турган Роза Кудагый деп ойлойм да. Биздин жашыбызда небереден таттуу эч нерсе жок. Оюма ыйырда келбей калды. Ушу небере жөнүндө бир эки куплеттер бар, мында деп коеюн. Карасаң эки көзүңсүн, сүйлөсөм таттуу сөзүмсүн, улактап кетсем дүйнөдөн, ордумду басар өзүңсүн, жарыктей түшчү неберем, жаялып жаным көшүлсүн. Ай күндөн бүткөн чырагым, жаныма жакынагым, жакшылап сага арнайым, жашоону солмус буйлагым, жакшылап сага арнайым, өмүрдүн солмус булагым. Карасаң эки көзүңсүн, сүйлөсөм таттуу сөзүңсүн, улактап кетсем дүйнөдөн, ордумду басар өзүңсүн, жарыктей түшчү неберем, жаялып жаным көшүлсүн, жарыктей түшчү неберем, жаялып жаным көшүлсүн. Баракелде, кол чабыңдар урматтуу коноктор. Розача, куттуу тойдон кур кетпеңиз, келиңиз. Аз болсо көптөй көрүңүз, көп болсо көгөнөт коюңуз. Баракей, көлөкө жерге баккан, көкүнө шырмачок тапкан, кыз кеңиси тойунан 500 сом байке сизге. Баракелде, бир кол чабып коелу. Поездик бейли жакшы сылтастыргына дагы толуп келген барабашан болот деп, куттуу тойдун куттуу урчусу, мына урматтуу туугандар, көптөгөн Franki konkursların жеңүүчүсү эки өлкөнүн Казакстан, Кыргызстандын туугандары Алтын үй фестивалынын лауреаты, бүгүнкү тойдун ырчы коногу, Саламат Токтозуров чакырууга
иши жок. Ар дайым бар болуңуздар, көңүлүңүз болсун. Абелде пакет тоюңуз кут болсун. Кичинекейиңиз өмүрү узун болсун. Мына ушул жерде төрдө аталарыбыз, апаларыбыз отурат. Баарыңызга урматтууларга Асанкалы Керимбаевдин Гүл Кайыр деген бир гүл десте катышып коюй той эле болсун, кабыл алып коюңуздар. Силер үчүн болсун. Abelbek'in tarayıcılığı başlanan Asel'in
таңа жұтып үшінде тұрған Жора Жолдошев бар Айашатта өкілетін барын қосып, Абил командасының жанын қорғары. Емесі орнатылықтар жақсы қол чапқан столға 1000 сом приз. Жоқ, айтылған сөз алтыған оққа бараға ұшқырмай жоқ. Кем ұшқырса 16 дишіне кариес. 1-2-3, Аллам берген күш. Азия командасы бар ма? Рахмет, мәйістер. Бакиев айтқандай, мұндай қол чапқан болмайды. Ақшаны майдаласа тыйым болып, Азияға қарағанда Абилбек командасы тыйым болып. Негізі Абилбек командасы жалан қол чапқан тұрды. Жақсы қол чапқан, тойдың көркі қол чапқан адамның өзі денсаулығына пайда. Себеп дегенде қолды бапырақ чапқанда алақандағы қан айлану системасы үзіп, дене жашарады, алақан қытшады. Алақан қытшқанда не болып? Дайым ақша болады. Ормақты ұнықтыр, Абил командасы, мен сіздерді мақтадым. Ана қырғызда сөз бар, мақтаған қыз не? Тойға шерек қала жүршкен. Тарау, шерекке өте полезный нәрсе, тишке етті тұрмаса тиші көзім, құлағын тұтса құлақшы көзім, анан тойдан бадақ болып кетсе, освежитель. Емесі мақтады ұнықтыр, Абилбек командасын, керек қана. Екі туғанда, екі команда отырған жерден қол чабамыз 100 сомнан баштайып, қачанынан 1000 сом дегенге жеттік, мен қол чабамыз столға, оны сұнма. 1-2-3, баштадық туғандар, Абил, Азер, кетті ғана. Dördüncü stol hazırlansınlar. Üçüncü stol hareketler. Beşinci stol değil sonra. Stolları çamurcu, ağzına Çok öz düşünüyor musun? Çok az ekonomi kol çarpmıştır bu. Hayır tamam mı? Evet. Hayır tamam. Ya. Abi, Ne gerek? hatırlamı soktu. Abi tamam. Kayıncıdım, hangi oturuyor? Asel'de. Kaynaklar Asel'de oturuyordu. Amçileri nasıl oturuyordu? Asel'de. Klaslaşlar kaç oturuyordu? Asel'de. Kayıncıdım, tabi çıklar var. Ama ne bileyim, ayakları o ele yatıp çıkıyor. Ne boşun çıkıyor böyle? Ben abi komandası oldu. Kaldım sen. Asıl gelip kol çağları, asıl çağları. Akılcok gezde böyle görüksüz, ayalcok gezde yer görüksüz. Biz anda kimdi süymeküz Abil, ayalcok olsun görmeküzde. Tarazıda tak, sarısındaysak, topta iş olacakta tolu bayını sınçı ol. İlk kaman tahta bet koyumuz. Hayzıl kamanda жақсы olacaksa ayıp koyumuz. Asıl, Abil, ablacısına diye kanar. Муж и жена, одна, ошо. Пожалуйста, бүттүн. Терет қойыңдар. Төркүндөр бармаңыздар. Жақсы келин төркүнүнүн сөзүн сүйлөбөй, дедин төрөсүнүн сөзүн сүйлөйт дейди. Мына туугандар, Абилдин сөзүн сүйлөгөн, ошо нарынын сулусу Азерге чаап айтып бар, деңиздер. Отырган жерден бийлеп көрөйлөр. Биздин туугандар Абил командасы отырган жерден тамакты сиңирип, кыргыз биин бийлеп көрүңүздөрчү, султандын биин. Ким жакшы билесе мен калып чыгам туугандар, шарт эле миң сом. Отырган жерден улуу кичилебей, кыргыз би кетти ана. Балакелде картога чыккан бар.
Elinize hurmatlı oturmalar, Sayın Meçeke, bu tarafa sizin konkurentleriniz, eğer Жақсы билеген kız жігіт çıkmasa, imson sizin. Değerli hurmatlı Asel komandası, oldurman жерден Andijan Polikası. 1-2-3, жетіден бері 2-3. Берке, Асел! Жаңағы войска бөлік сияқты ежелгілер. Ортаға шығыстар 3 раундмен билейсіздер. Әр бір раунд 30 секундта. Маэстро қалаған музыканы өз шамбулардың жайды. Көшет қошпайды мұз. Ким жақсы билесе ойындаған, жақсы билеген аутер сейін. Кетті. Дамы и господа, ханымдар, мырзалар, начинается туғандар бей таймаш. На красном углу спортсменка с команды Абельбек. Рост 157, вес 1,5 кап. Бойцовская, танцовская кличка Санчичене. Қол жағыңыздармен Абельбек командасының қорғауы Салима. Бом диги бом. Салима ағыранда Роза Чон. Бичи, урматты қонақтар, с команды Асель. Рост 160, вес ошондой. Бойцовская кличка Тыдыпчи. Алдыңарда Роза Ичекен. Роза даярсызбы, Салимже даярсызбы, ортоға шығасыздар, билейсіздер. Білмей, маэстро қандай болсын. Проверка болады, азамасы Роза мен тараптан. Сіз тараптан, не зосылы сіз тараптан. Сәлме жақшаны сіз көреді. Даяр болсы ба?